Abaibuli nigo baburiwe kubarinda na kubasomia abana banyaruka bunenchire moyo kwene kinga e community ngogenderere gukina buya ayo nigo akwaniro mu women rep bwe county ya Nyamira musubati Jerusha Mumanyi ujore nko yakwana yokorwa ase county ya Nairobi asabayigo aburire buna kisegi kya nyumba na kirocho njuwanda kurigererwa nako kyanigwa ese exegesa ku kyomugusi genda menya yeye nonye nayo musaje ndagokora umukungu obere ubega gukora makirari tuko bagukura naye motebi nabono kara nara gutira umutyoyu ganda agenda kora usuguru rwa bwa keje ibaga moko rwana mokwe gutira abana bacande semanyenye bakabana asira sa umwana w'umunyaruka undi bwensi yaso umwana w'umunyaruka arasenka itari kinga kikiri abana abanyaruka bagusirirwa tiga abana abanyaruka bainde school ka abana abanyaruka ribaga none siyasa buna bono turigiri cyo bacyo buri mutu abasubati yasoke erinde nayo n'umwe mukege sakuru kere nenga kiense yakire kera buna turega igani gotoro cya basubati abange bono yenesegete nene narorire buna county chinde abasubati baroba bori tibirugo byo bucumbe buna busiya ari moroche basubati mbari ko bukinyi mbari ko biroge bono yenesegete rega igatwakire korora bune bisaku bindi byeta abasubati ribaga n'inturinde to kwira ribagere batebya bintu mwa mugusina kiti gato abana abanyaruka ribaga n'abasubati bonsi erinde basoke isiko erina marubatini nigesa kito ibiri cya Nyamira na Kisi ase na barabu ogochora basubati koira enafasi yeye ya leadership togwakera Nyasaye mbiyamono nande no mweshimi goito akwanire gaiga ogosegeta abasubati gwesokya egere na barabu kwenyorera space yabo ase leadership nase omojensi we county ya Itoch county chaito ibere Nyamira na Kisi.